i Bukurešt im nije najsretniji grad za igranje. U zadnjoj liniji Rakitić, Modrić, tu je neka greška. Univerzitate iz Krajove, 5. put tek u reprezentaciji. Evo sada prilike, evo šanse za Petrića, Petrić iz dobre situacije koja se iznenada otvorila, tu će onako netipično za sebe u posljednje vrijeme obilato preko gola. Šteta jer protiv Rumunja se šanse ne stvaraju lako, ova je došla jednostavno nakon ispucavanja iz naše zadnje linije. Bio je igrač tu kod Petrića, ali Razvan Kočiš, dobra lopta i evo sad 100% šanse i 1-0 za Rumunjsku. 1-0 za Rumunjsku, jednostavno, prejednostavno za reprezentaciju Hrvatske. Rumunjska je zabila gol Marika, 1-0, 22. minuta. Eto radosti za Piturku, eto radosti za ove posjetitelje stadiona Genčea. Rumunjska je zabila gol, evo vidite kako jednostavno ovaj klizeći start Križanca nije otklonio do kraja opasnost, samo je namjestio loptu pred noge Mariki i tu Pletikosa stvarno nije imao šansi. 22. minuta, dakle pali smo u rezultatski zaostatak od 1:0. Neki problem Rumunjskoj složiti iz ovog prekida, to je Rakitić, dobra lopta, neugodna i 1:1. 1:1, mislim da niko to nije dirao, kamera pokazuje Olića, ali suigrači trče u zagrljaj Rakitiću, izjednačio je Ivan Rakitić iz ovog prekida, iz velike daljine. Skakači tamo pred Lobontom su odigrali svoju ulogu koja je trebala, omeli su vratara domaće reprezentacije. Hrvatska ponovno u sedlu, 1:1 u Bukureštu. Rakitić, 28. minuta. Vidjet ćemo to, vjerujem, ponovo. Evo Rakitić, tu je najbliži lopti bio Olić, ali ona je prošla iznad njega da ju nije dirnuo i odsjela u lijevom donjem kutu vratara Bogdana Lobonta. 1:1. Rac. I sad je vraćeno na povratnu loptu i to je bilo lijepo, to je bilo efektno, ali ličnosti i uzeli su naši loptu. Opet prilika za polu kontru. Može li ta lopta napokon doći do Olića? Propustio je za Pranjića. Ide napad 3-3 jer ostali Rumunji kasno se vraćaju i je li to bio centaršut ili udarac? Mogućnost nekoliko minuta odigrati na svojoj omiljenoj klupskoj poziciji u napadu. Nema sada zaleđa i lopta je kraj gola otišla, obranio je Pletikosa. Bravo Pletikosa, to je bila čista prilika za Razvana Kočića. Moram reći rumunjskom pomoćnom sucu 100% šansa Pletikosa brani. Evo da vidimo to tu. Pa više nije zaleđe nego je, ostao je tu jedan iz polovice prvoga dijela kad su gol dali Rumunija i naši. Eduardo se sada dobro okrenuo oko Radoja. Eduardo je našao samog tamo Rakitića i Rakitić nije dobro primio. Križanac i Kovač, dobra lopta, ali tu je zvonik Gojan. Još je gužva u kaznenom prostoru. Ima li šuta i gol? Će biti ili neće biti priznat? Biće priznat. Biće priznat 2:1. Je li to Čorluka tamo taj koji je zabio gol za Hrvatsku? 2:1, 15 minuta prije kraja. Velika gužva je tamo bila i još valja to identificirati. Moram reći da sam gledao ovdje i pomoćnog suca. Što će on pokazati da vidimo. To je Kranjčar tamo ostao u zoni u kojoj će doći lopta. Pa onda Čorluka. I zaleđa nema, apsolutno. Kranjčar 2:1. Kranjčar 2:1 za Hrvatsku. Čorluka i Eduardo su tu. Gojan se valja po travi. Eduardo nije za sada zabio gol, ali evo asistencije. Eduarda Kranjčar, 2:1 za Hrvatsku u Bukureštu. Minuta 75. Momčad sa najslabijom formom i sa najslabijim bodovnim učinkom.
u Premier ligi putuju prema dnu. Promijenili su i trenera. Igračima naprijed i evo kraja utakmice. 2-1 pobjeda Hrvatske, pobjeda koja ne donosi bodove, pobjeda koja nas ne približava krajnjem cilju, svjetskom prvenstvu, ali pobjeda koja je apsolutno dobro došla i koja će dati